آمادهکردنا خواردنەکە سووری کۆژبەرچێن گۆشتی مریشکان و ماست شینکایی پێکتێ لە دەما 2 ساڵین دەرباسبوویدا بوویە خواردنا سەرەکەیە بەشێک ji کریاran. Ev xwaringeh sala 2013 jalê du xortên Sûriyê li taxa Aksara ya Stenbolê hatiye vekirin. Xwediyê vê xwaringehê Samî Kiyalî li Sûriyê xwediyê kompanya kirîn û firotina xaniyan bûye. Piştî alozbûna rewşa Sûriyê çû Tirkiye û destpêkê de li bajarê Dîlok yê Bakurê Kurdistanê xwaringehekê vekir û pişt re berê xwe da Stenbolê. ام لور نکارن کمپانیان مازن دامزرینن وکی کارگهان لسوریه دستکفتا سرمایه پر زحمت بو لام دکارن کارن بچوک بکن و بداهات نوی بجین لاستانبول و دروی سوریه تی چویا وان کاران زیده اف حاله بشکی زیده ji koçberên Sûriyê Kiyalî hêvî kir koşer li Sûriyê bidawî were û vegere welatî xwe. Lê gumanên wî derbarî berdawamiya şerwiha kir bifikire karekî bike û ji bo destxistina qazanca zêtir difikire biçe Rûsya ku regiznameya wî ya Rûsî heye lê ji ber cudabûna çand û olê biryar daye li Tirkiye bimîne. دما دربازبوی ده چوم ولاتن اوروپا من سردانا اسپانیا و ایتالیا کر لی از ج استانبول پر حز دکم جبرگو ج آلی روشن بیری و چاندی و دشب همه روزانه خلق سردانا خواردنگاه صحتین دکن خودی خواردنگاه دبیجه او روزانه پیشوازیا 1000 کسی دکن کوپرانیان عربن لوی خواردنگاه خواردن جور به جور تن آماده کرن و 22 کارگر جی تیدا کار دکن کوپرانیان عربن دوری خواردنگاه صحتین بچم متران خواردنگاه مندی حضرموت هيا یکم خواردنگاه ل ترکیه گوشت به تنور یمنی آماده دکه کل سوریه پر خواستک لسر هبو. We were afraid we will not be able to go back. ام جویەکە ترسن نکاربن وەگەڕن سووریێ و نەچار ببن لەڤر بژین. ئەف دوکان نەش بۆ کارێکی بازرگانیە. ئەو تەنێ سەدەمەش بۆ ژیانێ. ئەم نەچارنش بۆ زارۆکێن خوا دوو پارێنان بگەڕن و دەوێ ئەم پەرایان کۆم بکنش بۆ خەرجیا خۆیان ڕۆژانە. پرانیا کۆچبەرین سووریێ لە بەندا ڕۆژێکێنە vegern welatê xwe lê ev girêdayê rewşa emnîyawî welatiye. Niha beşek ji wan li Tirkiye hest bi aramiyê dikin ji ber ku ew hest dikin weke mêvan têne temaşekirin ne weke koçber. Lewma beşek ji wan naxwazin ji Tirkiye derkevin. Turkey government Ez hez dikim ku hikûmeta Tirkiye zêdetirî her welatekî Ewropa alîkariya me dike. Her wiha weke hemwelatiyên xwe li me dinêre û em weke mêvan li cem wê xwedî dibin. Ji me re nabêjin koçber. Bi awayekî pir baş danûstandinê bi me re dikin. Tirkiye zêdetirî her welatekî din yê cîhanê pêşwaziya koçberan kiriye ku hejmara wan 2 milyon koçber derbas kiriye. Li gor amarên hikûmetê tenê îsal 60,000 koçber derbasî welatî bûne.